Samsung koji smo upravo napravili od 2 neispravna ima šifru. I sada ću vam pokazati kako da bypassujete tu šifru. Što treba da uradite je da ugasite telefon, ili ako ne možete da ugasite telefon, držat ćemo volume down, power button, home button. Ok. Sad isto to. Idemo cancel. Sada držimo sve to isto, samo je volume up. Čim se pojavi logo, puštamo power. Ok. Zoomiram. Sad ću vam tu da vrti malo. Ok, izbacio da komande, home button, volume up. Evo ga, ok. Idemo, wipe data, yes. Sad ćemo pustimo da obriše to, idemo rebooting. Ajde da vidimo da li je zaključena Samsung nalog. Nije. I to je to. Idemo. Agree. Next. I to je. To bi trebalo da bude to. Idemo. Thank you. Skip anyway. Accept. I eto ga. Spasili smo još jedan telefon. Sve što je ostalo sada jeste da zalepimo ovo i to bi bilo to.